The Tax Cuts and Jobs Act, as amended, is passed. لروجا شنبه سنات امریکا کم کرنا باجه پسند کرد و اجندا سرکی آبوریا سرک ترامپ هم. چند دمجمیران پیشوی دمی راوشکار بری اولکاری نتوی ترامپ مایکل فلین خواه مکر هات کووی درول اف بی آی کرنه سبارت پیوندی نوی دیگل کار بدستن روسارا بری سرک ترامپ بسروک کول گور اندام بلندین دموکرات لکومیته آگاهی جواتان نران گهرینکا نئرینیه. The Russians had just helped. روسیا آلیکاریا ترامپ کرد بود هلبجارتنان دا. جبرویه که سروک اوباما راست جزا دانسر روسیا لدور دستیوردان آوید هلبجارتنان دا. او تفلن هیا یک جه کسین هری مزنین سروک. جه روسیا را دبیجه چه ریاکسیونان نکن لدور جزایان. امی وی که چاره سر بکن و پشت را وی درو کرند و درباره ده. پارێزەرên Trump ڕژدن ku xwe mikur hatine filên dêbez kar li ser wî ketin û kesekê din ne. Herwiha rêbaza serok Trump li ser Rûsya nahête guhorîn. یا زلال ئەوە کو دەستەبوون تێدا نەبوو. دەستەبوون نەبوو. قەت ji binî دەستەبوون نەبوو. ji ber wê yekê em kêf xweşin. We do not need a reckless president who believes she is above the law. Filên li sala borî endamekî giring bû di dema kempeyn û paş kempeyna hilbijartina serokatiya Trump da. Lock her up. That's right. Niha pirs ewa filên dê çi zanyariya bide Robert Mueller lêkolêrê taybet li ser pirsa Rûsya. A lot of the heavy breathing. Ev hemî hest derbirîna nexweş û texmînkirin di cihê xwe da nebû. Bi baweriya min mikur hatina filên nîşana hindê niye ku tiştekê zêdetir hebî. I do believe. Ez bawer dikim ku ew dê hin kesan di rêveberiyê de sûcdar bibîne. Gelo ev yek dê bigihe serok, ez vê yekê nizanim. Demekî da ku lêkolînên li ser Rûsya berdewam in, Trump yê rij da ku bacê kim biket. Ew jî di pêngaveka nêzîktir bît bibe qanûn. People are going to be very, very happy. Xeldê gelek kêfxweş bin dema ku baca giran ya gelek giran li ser wan bihê sivik kirin. Ev bûya ku pêdiviya welat pê hebû. Di demekî da curên ciyabas li encûmena nûneran û senatê derbas dibin, komariyan divêt hewleka zor bidin ku bi her du civatan biryareka yekgirtî hebe. Komarî sûz didin ku pêşketineka zor ya aborî dê li ser pirsa saxlemiye hebît. Demokrat dibêjin plana budcê dê dê berjewandiya dewlemenda be li ser hesêba Çîna navincî û dê deynên niştîmaniyên Amerîka li niha $20 trilyon zêdetir ket.